derecho financiero, de todo pago, dando de ya, una manera, ni mudando la muerte funoni, na más veces, parte Senegal, Irán, Nureña, Argentina, Alemania, Portugal, Congo, Anglia, Croacia, Ghana, Panamá y Uzbekistán, Colombia. Nimulada na Pugoni, no. Pegati Pugada, Tony Mulana, Pugnoli, the dear Matue, the Terry Vagina. So, moment. Nova Demisaya, Imam Nova Saya, Buddhism, you may know the Penema, Kagula Pai, me, Moya, Moya, Kupala, no Salam, no Humsala, you know me, Hansa, tipo de Sanamão, na money, cor de doide, daí pouco, e pouca tempo, de uma deteção, então, ano, também, tipo de deteção, texto, não, da tua mudada para já, ter lá, todo budista na moda sa moda com a maiga nanto não vou te me mandar da minha vai dar já e do da maiga budista ha tá também de teatro como não é não the question não é mudar já a melodica tieto não me ganha sana la pau guato dia duga da sana na niente la diva de teatro primai e guato era tu como da sana no se volta tu tam na cultura sanimo quando eu não falo a mãe falou e da tua anima lá na dia na televade na televade no é tipo do ele pode nome da Diana nem não coi gente né da teu para caminhar pode chegar na muito por nome da toia que pode ver lá pode a toia que outra segundo do palestra
para chamar direito mina pegada toeca net que de chamar disso se chamar o coito modo de não Storia tinha módulo para pôr interesse para não mas divertindo Чехия и Южна Африка. Между другото, и двата отбора имат по 0 точки. Само напомнено. Да. Чехия и Южна Африка имат по 0 точки. Според мен така си мисля, че Чехия ще би. Чехия ще би Кинанин. Така го мисля. Малци от 7. Само така. Следващия матч е между Швейцария и Босна. Само да погледна. Швейцария и Босна имат по 1 точка. Тук казвам победа на Швейцария. Победа на Швейцария 3-2 или 4-1. Така го мисля. Следващия мач директно казвам няма какво да го въртам. Канада, Катар. Тук казвам директна победа на Канада. 3-0 за Канада. И последния матч, днескашните матчи, е между Мексико и Южна Корея. Те имат по 3 точки. Тук този матч е интересен. Може би няма да мога да го гледам, защото 4%. Но не мога да успея да го гледам. Но не нямам. Тук ми е малко съмнително. Но ще кажа Радън. Радън, че на матчи никой няма да победи. А пък ако победи някой, това ще е Южна Корея. Много дам Радън. Така, да подходим. Матчове денен. Чехия и Южна Африка. Победа за Чехия. Швейцария, Босна, победа за Босна. Канада, Катар, победа за Катар на Канада. И Мексико, Южна Корея, Раден, ако не, победа на Южна Корея. Благодаря много за вниманието. Дано да ви е харесало видеото, новата детая. Вече от тук ще правим видеа. Ще правим много интересни деца.
y para este libertades podemos pegar bien y pegar la leche o te toman para todo el futuro y ponerse fútbol en la teja o visión.